para dok persna borok bidan lang ni sukwa ban youtube kanal pesngau di kendiat sebang ke di ban ngila pelik jingmut ngilai i nagi bos ipor hakaban ya kran sapang gari bagajak pendriu yo lese bangi kelab namar bonsin ni siklat ke kaba kajak pendriu ke juni ke yalan di kamtam ni di para dekat jong ke isu yo lese ni kelab henry ke jempun yang ni umadur basyrin yang jong upayem tirot sing menta kesngi kaladap ship house nam kenti bat house sam araja kat saw kat nyau tarik naitung kapo ke jengelam jong ubat Daniel Kriem berba Augusta jerwa ke KSU haba ka pet ke pai ke UI bangi duna palat kita kimot jong ki riu krau ki jongi hawat umat jong payem tiro sing udang amai rang bangun sya udan tanggadur dan ni menyong tin pareng bas berkumjuru bui bas udon ubalatai ke KSU jiau circle lantai po NSS stadium bakidan kimot hang tia po state central library badan lu kimot waktu buat tiro sing yang nang ba patugan sangma dan Indira Gandhi dan Subhash Chandra Bose dan Mahatma Gandhi kebelalong penban mendai kum ke jaka jong kiriu krau regalong penban kum kata lum cipta dan ke graveyard balaba ke KSU galektur kiwi gisnong kiwi jaka kan penyilet ngiyui bahakanu kanu ke jelah kanu kanu ke cek mendriu idon baik kita kimot jong kiriu krau bagi KSU ke sodai banyak penyang ya umat jong upayam tiro sing ya umat jong tiang ba bat kiwi kiriu krau kenang baka jat mendriu kan songsengan ya baka i kan kayalin tinang ni kan i yang tirot sing bakan kan mau yang katakan legacy dan yang katakan jingele kejingnya kun ke jung nak benta kadaba kari bajat mendriu nak kan mau akapor bagi penyang ya kimat jikiriu krau don utau wei ba ila bagi padba yang riu sampang uang ba hana kan no kejat mendriu ke bayai penyang ya kimat jong kiriu krau di baman swa kadai cek mendriu ke bamler kamar baka supai di sedien andre nganong epi gidan bari kiriu sampang kiriu krau di baang balada piripik yang ke history kemudian dei ke jingma ka jongki baling penyang uni umat amdei tamani penyang berpesanam ya upayam tirosing andre ni penyang ru ya uni umat berlokong kata ka jingikai dan for educational purpose namar bah gibriu ki ya tinang ni Omtang kipardo parsam jonging dari kibi kice mendriu kinbo kajikeli uai ke brio beli penyang ni umat bat lengba kan ke juk teknologi menta dak besok bila ontip sapang jong upayem tirosing kecek mendriu bajongi bila bon kita ki scholars bila dan ki spa ki hajar lut ki bala wajib dep ki bala le research pang kajingat nanti jong tirosing ngakan mau dengan asumsi badang hakini ki kendiat panai ba kadang delegation ke bemi yang ni lepas jelam Meghalaya balik pli umat ang tiap ori Bangladesh buat kapasusi hamto ba gila pen nalor haba ki pli umat juk tirosing gila pen gardor juk tirosing begila ombu sareng do akmat jong kata ka isin dia company lan kata ka ribila ngalong yepi ba menswa kibor mender kibor pada sabar gila penterha gila penerentang par yang upayam tirosing mentah pada kita giru sempang yang jaman riu gila penerentang par biar yang kanam ke burung juk tirosing dah ke bohong ba usaranda kadang kejingnya per apa yang ketian saranda buat negotiation lain yang kata kejing penjambat kata kejing kerang esok kampak day kejing kerang esok kadang dia kejingnya kan pendek ngiru ngidan ke history bengitip ba kesorkar bilat kalayak pun toyak doem banyak pun upayam tirosing hak treasury kemudian lepas goti lepas pisah dan lalu arlak teka kadang buan bah kiye tang argot kiga nomor hebat pak lo disipai menyebut yang tirosing omtang kata dari kilawan nyalam ru kita di mercenaries kita kinang yakun kinang ilak kemak position dengan pisah dan teh lepas Myanmar lepas Shan State menyebut tirosing kiwal hanusia jargot menyebut dari kipai pak apa kejingalam jumpai tirosing kiklam pendam kiai yakun bet pada yang kini kanong rem sorkar bila kapal lagi kesiang yang alih payam tirosing minyakan dapat bi berkata kejingakan payam tirosing ulah pediang bagilah pelong hangte yang pos long lokse apa perselong gila buru ka condition kejingan sojimut ba hakan kejingakan esok ngiem dai ban rakyat payam tirosing ulah bak ya kata kakular dalam rakyat andre undol apa yang tei hausi usasyat kelak ulan kelak habaq sorkar bila kila kamiu berkila penerkang par yu kila pensong yu apa Bangladesh tentang di keren ru dia anak UM kemusiam UM sok san VIP kumno mem VIP di usiam
Nya ba so tho bo tiro sing dum sa set hajil andre udah lapok house arrest kanang ya khon jo ka demokrasi hapo Myanmar ka Aung San Suu Kyi ka Song tung ka Song house arrest hadu ar powais nam na banta ka Jack Penrio na banta ka Ri Lejong upayam tiro sing ru nadu sempat kapras pa lai pulai usong house arrest namar ba lagi pelaj ulah perkiban yang tak ada udah kelak atau kat praspa lai pungsan nyapa sutu ya kata pordo karsna utiro sing uklam pendam buat hendra ya kun tak ada isni di bakado bidang ke development sebab lai ke bakak kisu balale agni gipor gajing khandrai ikut islai mandiri gajing penyang kita di check post hagi apo east jente hills apo ribai district apo ranikor apo akyabari bidang kijing kendra kalian gak beri nyok trap atum juru asar selong lalang lepi baka kakendai baka kakendai terik jong ni benai udah putih siam jong kejela pasnya balang dar phone yang uang balik pilih ni uang kani kam dai ka kamram ke jong pi ke kamram jong government ngong apakah government kam le ni haban le ya kata balaka juga poru lakali balik cek ya kata kaan yu kata kebesulung ngo kalau bagi bebun Kibubun ngerti kabinet minister, kibubun ngerti politician, kibdep sepang ke Interstate Migrant Workmen Act. Kapan kumar kli eki, kapan kumar kli contractors, kapan kumar kli eki paitba. Ulasim ya kani ka, ulasim ya kaki pengikiran long tong asawat jidep sepang ke nikaan, ngimtep adukan no ke development kalayat. Batang hak ini ki saus ni, bak ini ki juga ki isu amtang baka sakot apa jelah, hendak kalah poirus kaskor, jong ki politician support. Nong basong apa nong ba Delhi parliament haka ka sautar jong tau benai ngayo ko ka phone call prasiteng menit waktu beriu ba phone nga udi nominated MP jong ka Rajya Sabha Dr. Professor Rakesh Sinha phone nga wang balai bili amni balai pia khang yang ta ka roi ka par ko jela balai pia kwa kata dapat snow yung yang di jabri ko berpa ni ta khatsan la India ka population ka lapoi di billions la di 1 lakh crore ni region ni ngila repat Aka jekren ke jingatai kula bun sien ulong lada pihak tre ngaru koi banyak keren support Delhi Prime Minister Home Minister kalau ke jingwa ajong pi kum ke ILP nata ke jing penrung ya ke ketien kasih apa ke exidul ngong hawa tapi one nginya kedua pi ndre ngim tre su pentom promosi ke ILP tang ke ILP ngikwa wak ani dah kawin kata kali ke bagi penso dah kalian kaseng show nominated MP juga Raja Sabha tang ini kentien nakwa ban kentugan pame pi para persna barok ke badan lang ni bakasna mu tirosing kasna mu losay nyota kasna mu kyang nang ba kasna mu pol makri kadi banyai od umri ta banyai od hindi kadi banyai kersoy hangi bay pi bay wala na check penrio ka kam hanu no kapor idi ban lagi bakoy ban IT la ka jong jeng em dagi ni kentien macha prang keluar kari em selamu pat ke bring nyotrak to bling kur kulangi baro kublai shibun